Whaatalo whātu talafo I le nei tae ao malo le soifua manuia, usi mai al whaafonga o Talala Radio Samoa. Ua tauwhia mo sa taimi le tu mauwhainga malanga vaalele mai Victoria I Ausitalia mo le fitu se fululua I tūlā. O le tūlai valua na pō le ana amata tau mai e le fitu se fululua I tūlā, ma o lea umi o lo o ilo lava I New Zealand a o tau tau fio fiai le pepesi al COVID I Victoria. Ai ele I whai e New Zealand lana whai unga, e whai si cases wha opopo wha maonia il community a mele pōne reportia mai ana nafi, ma e wha pe e whesota I uma nei cases I le vaenga I mātū. Ua sa wai ma le whaiunga ia I lātou umolo I Victoria I Ausitalia I le taimi nei, a whai o leana e a sia se no fuanga o no fuanga na sia cases, e le ma whai ona e whai malanga mai I New Zealand I tutonu o le se fulu whaaso o pāsese uma fo I tau no I New Zealand mai me le pōne talo mai le aso se fulu tasi o le masina le nei o me, e te tau ona mata I tū a unga le fulu, ma wala au le Healthline pe a whaalongoina. O le sau o le whaiunga na whaalea o ngā ia le kamupani waalele le e New Zealand, le lua se fulu o ana whainga malanga I tutonu o le fitu se fulu lua I tūlā. Whailo fo ele kamupani, o lo o whaawau lava e pe ona masani ai whainga malanga waalele mai au kilani a ngā I melepone, peitai. O whainga malanga tu usa o mai Wellingtone, kalai estete ma Queenstown, ua whaalea o ngā ina umanei. Ma o pasese uma ua afia, o le a awina mai I au kilani e tu uwa a ese atu ai. Ele o afia le nei suinga whainga malanga waalele mai New Zealand I melepone peitai, a whai o e fuafua e whai malanga I Victoria, ta tawana usi ta ia whautuanga ma le soifua maloloina ato ai, ma lauta pena e ono tuta ia au fuafuanga. Ua ta tawana tau fia le toe tu ina atua laisene fou, mo nisi fale o loa whaatau ava malosi. O le talasanga lea le National Maori Authority, ua tu ina atua no le whaatupula ia peo misa I tutonu o taulanga whaatau au kilani, ma Wellingtone. Mo le mau le Maori Wardens, e le misi fusuanga le taulanga I au kilani, ma o se vaenga ua whaatetele, ma ua tatau ai lava na whaia se whai unga vave. Ai itala le teo whaavau maloa New Zealand, ua tele na wafale o loa whaatau ava malosi le taulanga, ma ua atili whaingo fia ai. Mo le maufo ese tasi ro o tele ina ngalua I le leo ino neino fuanga I whai unga o vaiaso, Thomas Henry, ua lava matatoe fale o loa whaatau ava malosi le taulanga, e o lava foi I au kilani saute. I whaamaumaunga e silia ma le se fulu wha afe fale o lolo o whaatau I nai lava, na o le ava malosi I totonu o le atunu. Ma I le vao me o le tausanga te aluai ma aperila o le tausanga nei, lima se lau ono sfuru lima lai sene fau na talia mo nei pisinisi mo le taulanga whaatau I au kilani. Ua whaailoa le suafo le ali ina whanaina I Otahu I au kilani saute I le aso sa whaato a umatu, o Alec Moala o Papa Toetoe ma e tolu sa fulutasi tausanga lona matua. O le maliu le nei le vaveo le aso sa Samoa I whaalongo I nai e tua oi le pā whaatolo pulufana, ma muli eiva aia leo whaaperte avale le whalamai. O le ua mai aso enga na whai le tino maliu o Moala, ma o lo o whaaua upe aso enga leo I le nei mataa upu e au fiai, ma le fesilingi o le to atele le street a biti, le ana tupu ai whaapele to atele no nofo I Otahu. O lo masalomia, e fesota I le nei maliu ma fetaua I ngā kengi peitai, e le o whaamaonia mai e leo nei masarasalonga I le taimi nei. Ua talia le pakete le Auckland Council, ma o lea ele o toe mamao a mata city rates whaapea pili le suavai mo le isi se fulu tausanga a sau. Sau nole pole nu au kilani Philcoff, o le si o taua nei au nanga I totonu o le se fulu tausanga sosoo, o se si tanga ua whaia mo le manuia o au kilani ai maise o au nanga masani ia whaaleleia. O le masino Iulai lea ua fuafua e amata aloa I ai nei si tanga, o rates e si I le 5% a o pili o le suavai, e whaopopo le isi 5%. O le si itanga rates o lo si e pei ona mua I fofola mai I whaatala noanga, e 5% mo le na o le tausanga mua. A maea, o na si I lea I le tolu tesi 5% whaawau. Ai I pili le suavai a inga, e 5% le si itanga mo le isi lua tausanga o iluma. A mai ona si I lea I le iwa tesi ma le 5% mo le ono tausanga, ma toe pa u mai ai le tolu tesi ma le 5% I tausanga I lua muli. O se whaatusanga I totonu o le se fulu tausanga o le awhanga I lunga rates mai le lua afe valu se lau se fulu tāla, I le wha afe se fulu valu tāla. A o le pili o le vai, mai le afe ono se fulu iwa tāla, I le lua afe lua se lau ono se fulu tasi tāla. O le nei paketi o lo fuafua e toe whaola o la I le fitu se lau 5 se fulu miliona ngau na sau ma le koviti, ma o le tele o tupe alu o nei fuafuanga o lo toe whaalu ina le suing o le tau,
whaapea awala mawhale. Matala mulimuli, o le toʻatelo I lātou na whaatalo sanga I toi tala I tua kiwi saver. Sa whaia lea mo le totongi no whale ma mea ai. I totono le tausanga whaai u ia mati. E whaasa furutasi pasene na whaopopo I le whai numero tala sanga I toi fia vavitala I tua kiwi saver. Ono tūlanga whainga tau le uti uti o le whaasoa. Mo le mau round tani elo le Salvation Army, e le ngata o le toʻatelo o tangata mai so o seitu. Ai o le toʻatele wa mali lie lava e whaataatia ese le lumanai ma le mafuanga le kiwi saver. Ai tala mai tu e totongi I whale, mea ai, ma mana onga mo le taimi nei o lo o mo mia vave le tupe. Pei taile tu o mo le mawai Kate Reddington o le sorted.co.nz. O le toʻatele na toi tala I tua kiwi saver e mo lato ulua I whale whaatau. O se le pāleni wa moli mawai Brett Olsen o se tasi o tangata su e ele to mai le maketi o tupe o I uatangi ai le te leo le vavai e sei no lo iai I New Zealand. O nisi o lo ngā whātia le maketi o whale, maua a seta ma toe whaatau, a o nisi o lo o whainga taona whaasoa pili I aso te itasi. Tala non tai au manuia tere le nei aso lulu.